ayuda sa gobyerno nga 8K. Unsa para asa nimo kini og sobra ba or kulang ba kini para sa imo? Kuwang mamoy. Kay kabuntagod. Among painit, bus kopi og Starbucks. Nga, 5 gumi ka buok. Nga ikaw to. Di namin magdungag. O pag-grab rami og Jollibee og McDo. Nga, kahapon pag silungag kung mga bata, may snack ba na stress. Yung snack na stress, pizza katong sa Jack Burger. Nga, kalda pizza sad. Sila mo ganahan sa sila na. Nya, kung ikaw pasagison sir, pila man gyud imong kinahanglanon sa usa ka semana sir para maigo mo sir? Kanang 40 mil ma'am, saktor din na sa kasimana ma'am. Eh, kung malibang mineral water may ilo. Nga i-plus na mo, mineral water man ya, kana pag yung Nitro Spring, di pag mo dawat among lubot o refill ra. Unsa may ipanawagan nimo aron sa mga nakadungog nga hingtundan sir? Naot tayo nga dungaga ng 8 mil. Oy kay di lalim mag-budget og 8 mil ka sa semana kuangan do na. Kasal din nakadlaw na mo. Kay dili na gani mi kainom og coke na. Kung 40 mil makainom ni coke na. Sa ato pa sir, kung 8,000 ang imong adlaw, pila may bunuan nimo sir? Mga 8 times 3 ang po. Na kay 240 sir. Gayoy 240,000 mama kung buwan ma'am. Gani sir. Oh, na 8 mil yata gobyerno, kuwang gyud na ma'am. Sige sir, ato lang nang ipadangop nila sir ha, ang imong likra mo sir ha. Okay ma'am, salamat ma'am. Sige sir, ayo niya diha sir ha, sa imong pagkabusog sir, sa imong pag Starbucks sir. Salamat ma'am.